Poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte specijalnu emisiju posvećenu odnosima Srbije i Rusije, a povodom današnje posete premijera Ruske federacije Vladimira Putina Beogradu. U čemu se Srbija i Rusija slažu, u čemu bi mogli da se slažu bolje i imaju li nekih spornih pitanja? Večeras o tome ovde govore ministar spoljnih poslova Vlade Srbije Vuk Jeremić, predsjednik poslovnog kluba Privrednik Branislav Grujić, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsjednik holdinga ABS Elektra Nenad Popović. Dobroveče svima i hvala vam što ste večeras na RTS-u. Gospodine Jeremiću, ako bi vas sad neko od urednika novina pozvao sa molbom da mu pomognete da definiše šta bi stavio kao naslov teksta u sutrašnjim novinama o poseti premijera Putina, šta biste mu savjetovali? Potvrda podrške i nastavak sveobuhvatne saradnje. To bi bilo znači ono kako formulišete... Tako bi moglo da se sažme u jedan red današnja poseta premijera Putina. Nekih drugih predloga ili ima? Ekonomija je pobedila. Ja se slažem da su bile dominantne ekonomske teme u svakom slučaju. Da, ali šta bi bio kraći neki naslov u jednoj 5-6 reči? Sa Srbijom zajedno. Da. I čini mi se da ovaj put bilo konkretnije nego na ranijim sastancima. Mislim da je otvoreno više tema i da je napravljeno nekoliko konkretnih zaduženja, pre svega u oblasti energetike i poljoprivrede, i nadam se da će ovaj put imati ozbiljnije posljedice na povećanje robne razmene nego što to u ranijim susretima bio slučaj. A kakav je bio odnos političkih i ekonomskih tema u ovim razgovorima? Velika većina vremena se posvetila ekonomskim pitanjima. Političke teme su bile na samom početku i nisu uzele puno vremena zbog toga što između Rusije i Srbije nema otvorenih političkih pitanja. U političkoj ravni gledanje Rusije i Srbije gotovo identično. Tako da je ova današnja poseta bila daleko više ekonomska nego politička. Znači nema nikakvih spornih pitanja, bilo kakvih... Nema nikakvih neslaganja, bilo kakvih političkih razmimoilaženja ili otvorenih pitanja između Rusije i Srbije danas. A kako onda stoje stvari u toj ekonomskoj sferi? Ima li tu spornih pitanja, gospodine Grujiću? Pa ne bih rekao da ima spornih pitanja. Ekonomija je nikad završena priča. Ona može se razvija beskonačno i tu mi možemo konstatujemo da svi mi nismo zadovoljni nivom koji postoji ili neiskorišćenošću potencijala koji postoji između dve zemlje i da je to osnovno čemu treba raditi. Ideja ima pregršt, sad te ideje neko mora da sedne i da sprovede u delo. Da, ali šta znači onda ovakva poseta? Koju vrstu podsticaja ona daje uopšte saradnji toj ekonomskoj? Pa ona vraća u žižu interesovanja ili nameće svima nama nove ciljeve, jer shvatamo da postoji, kao što je gospodin Jeremić već rekao, visok nivo ili idealan nivo političkog jedinstva. Znači, mi sa ekonomske strane koji se bavimo prirodnom bi trebali da ih pratimo u tom smislu, pa da makar dostignemo taj nivo osnosa koji su oni dostigli. Gospodin Popović? Pa ovo je susret na najviše mogućem nivou i sigurno je da sada na nižim nivoima, na nivou ministarstava, na nivou privrednih komora, na nivou privrednih udruženja i naravno privrednih subjekata, ove stvari treba da se realizuju. Postavljene su odlične osnove, potvrđeno je jedinstvo po pitanjima sporazuma o slobodnoj trgovini, o naftno-gasnom sporazumu, potvrđen je ponovo da će Južni tok biti izgrađen u roku u kojem se i govorilo, potvrđene su investicije u naftnu industriju Srbije od 500 miliona evra, tako da jedna izvanredna osnova, ali naravno mora da se radi. A kažete, to je ipak jedan samo preduslov, ali to ne znači da će se te stvari zaista i ostvariti. Šta je potrebno da se od te dobre osnove dođe do dobrog rezultata? Pa veliki deo ovih stvari koje sam napomenuo će se sigurno ostvariti, pogotovo na visokom ovom nivou i veliki ekonomski projekti koji su međudržavni. Što se tiče nivoa preduzeća velikih, srednjih i malih, naravno tu treba mnogo da se radi. Postoji sporazum o slobodnoj trgovini, postoji bezvizni režim, postoji na kraju krajeva i ovaj gasno-naftni sporazum koji privlači jako mnogo srednjih preduzeća i sigurno je da je na našoj strani sada da proba da efekte tog sporazuma iskoristi maksimalno. O čemu ćemo još pričati, ali pošto spomenuli ste vi Južni tok i naftno-gasni sporazum, gospodine Bajatoviću, jeste li sad sigurniji u to da će Južni tok zaista da se ostvari? Bilo je nekih spekulacija da je taj posao i da je ta cela ideja u krizi ili bar da će zaobići Srbiju?
Pa nemamo vremena za geostratešku analizu da objasnimo zašto smo ubeđeni. Prosto, znači, Evropa ima tehnologiju i novac i mora da opstane na tržištima, jer su rastuće ekonomije ne evropska i američka, nego zemalja BRIK-a, Brazil, Rusija, Indija i Kina. S druge strane, Rusija ima problem sa strukturom svoje industrije, ima energente, ima sirovine. Potpuno je prirodno da dođe do saradnje, recimo, između Ruske federacije, koja ima energente, sirovine i potrebu da restrukturira svoju industriju, i Europske unije, koja ima potrebu da višak svojih dobrih ekonomskih proizvoda, usluga i tehnologija plasira neka tržišta kako bi zadržala one tek ekonomije koje danas Evropa ima. A za sve to vam je potrebna energija. Čisto red veličine, procenjeni rast potrošnje energije na godišnjem nivou do 2035. godine procenjuje se na 7%. Ne može doći do povećanja potrošnje uglja, ne može doći do povećanja potrošnje nafte, jer postoji zasićenje. Šta možemo više da trošimo od energenata koje imamo? Znači, obnovljivi izvori energije, ne računajući tu hidropotencijale, nisu dovoljno veliki i nisu dovoljno brzi i relativno su još uvek skupi u odnosu na one tehnologije koje bi nudile atomske centrale koje su relativno sporne, a dokazane rezerve gasa, recimo, imamo za 70 godina, imamo postojeće tehnologije kako za postavljanje, tako za korišćenje gasa i kao energente i kao sirovine, ustojano ekološki opravdan. I ako imamo u vidu činjenicu da je zasićeno eksploatacija gasa u Evropi, ona će i kod Velike Britanije pa i kod dunavskih zemalja samo padati tamo do 2025. godine. Odakle ta količina gasa može biti nadoknađena sa predviđenim povećanjem potrošnje gasa, samo gasom iz Rusije i Srednje Azije, a to je put moguće samo preko Južnog toka, pošto se bojim da Nabucco više nije realan ekonomski projekt. Sad, to sam baš htio da vas pitam kako Južni tok ubacujete u celu tu priču, pošto, kao što sam rekao, bilo je spekulacija da je taj posao pred otkazivanjem. Znači, da li ste sad dobili uveravanja i, znači, da li se iz onoga što je rečeno danas u Beogradu može zaključiti da je Južni tok sasvim izvestan? Ja ću vam reći kad će početi da se radi Južni tok. Počeće da se radi u drugom kvartalu 2013. godine. Kod nas možda nešto malo ranije, jer smo mi ispred ostalih zemalja sa formiranjem firme i sa izradom feasibility studije i sa takozvanom studijom tehničke izvodljivosti. Sve zemlje koje su članice Južnog toka su trenutno na pragu formiranja zajedničkog preduzeća. Trebalo bi u okviru aprila meseca da se završi razgovori sa Evropskom komisijom oko primjenja takozvanog trećeg energetskog paketa koji bi trebalo stvari da reše taj pristup trećih lica. Mislim da će to biti vrlo uspešno. Barem je danas tako predsjednik Putin najavio. Iza toga će se krenuti u konkretizaciju, dakle, toga projekta. Nema nikakve dileme, dakle, da će taj projekat biti rađen. Usput, samo da vam kažem, predviđena količina rasta potrošnje gasa u Evropi je takva da i sada izgradite Nabucco u projektovnom kapacitetu 2025. godine bi vam trebali i jedan i drugi kapacitet za one potrebe koliko se povećava, koliko se pređe da će biti porast potrošnje gasa u okviru, dakle, Europske unije. S jedne strane, dakle, imate pad proizvodnje gasa u Europskoj uniji, rast tražnje, a s druge strane, dakle, to možete nadoknaditi ponavljam samo iz ruskih i srednjeazijskih izvora. Onog momenta kad je Ruska federacija napravila komercijalne ugovore sa svim srednjeazijskim zemljama koje su ranije bile članice Velikog Sovjetskog saveza, zajednice nezavisnih država, i danas u Uzbekistanu gas košta $170 za 1000 kubnih metara, u Kazahstanu 190, pa ni zapadne kompanije ne bi plaćale više. Prema tome, očigledno se pravi jedna vrsta energetskog pakta na tu temu, koja je manje više pod kontrolom Rusije i imaju zajednički interes, dakle, da ubuduće novac i trgovački nastup u okviru Europske unije bude na neki način zajednički. Pre nego što nastavimo tu priču o ekonomskim temama, da pogledamo kako je izgledala poseta ruskog premijera Vladimira Putina Beogradu. Prilog je napravila moja koleginica Ana Emić. Decenija je prošla od kako je Vladimir Putin poslednji put boravio u Srbiji, tada kao ruski predsjednik. Danas ga je nešto posle podneva na beogradskom aerodromu dočekao premijer Mirko Cvetković, a potom mu je ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti dobrodošlicu poželeo i predsjednik Boris Tadić. Počasni pozdrav, dale, go! Sat duže od planiranog vremena razgovarali su Tadić i Putin u 4 oka. Ekonomske teme bile su u centru pažnje susreta državnih delegacija, ali su se nametnule i dve političke, Kosovo i Libija. Rusija je zemlja
koja je suštinski dala doprinos i podršku Srbiji u očuvanju vlastitog teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i ja sam na toj podršci zahvalan i Vladimiru Vladimiroviću Putinu, koji je dao svoj suštinski doprinos takvoj politici. Naš stav je da se zasniva na rezoluciju 1244 Savjeta bezbednosti i mi ćemo od toga i polaziti. Niko nije ukidao tu rezoluciju. Sada što se tiče direktnih kontakata između Beograda i Prištine, to je suvereni izbor samog srpskog naroda. Kako da gradi svoje poslove unutar zemlje. Što se tiče situacije u Libiji, Tadić i Putin su se založili za zaštitu civilnog stanovništva i odbili da poredi situaciju u Libiji sa NATO bombardovanjem Jugoslavije. Ne mislim da mi smo u pravu da stavimo na jednu dasku Srbiju i Libiju. To su ipak apsolutno različite države. Istovremeno, već sam govorio o tome, mene zabrinjava ta lakoća sa kojom zadnjih godina se donose odluke o primjene snage u međunarodnim pitanjima. Mi želimo da sve odluke koje se donose idu u pravcu prestanka razaranja i ugrožavanja civilnog stanovništva. Mi smo imali tragična iskustva 90. godina. Ja ta poređenja ne bih pravio i potpuno se slažem sa predsjednikom vlade Ruske federacije. Saradnja u oblasti energetike, saobraćaja i ekologije za Putina je na zadovoljavajućem nivou, a rekao je i da se spisak zajedničkih ekonomskih projekata sa Srbijom stalno širi. Srpski predsjednik je potvrdio da je od Putina dobio garancije da će projekat Južni tok biti realizovan. Ruske kompanije će pružiti pomoć u izgradnji rekonstrukcije železničkih pruga u Srbiji. Barem smo danas o tome pričali. Sa svoje strane mi bismo želi da iskoristimo bogato iskustvo srpskih partnera oko izgradnje turističkih objekata. I danas smo razmotrili učešće građevinskih kompanija Srbije u pripremi zimskih olimpijskih igara 2014. godine. Ruski premijer potom je posjetio Skupštinu Srbije, gde ga je dočekala predsjednica Slavica Đukić-Dejanović i gde je razgovarao sa šefovima poslaničkih grupa. Na kraju jednodnevne posete Beogradu u hramu Svetog Save uručen mu je orden, a na Marakani je odgledao prijateljsku fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Zenit. Oko 400 domaćih i stranih novinara pratilo je Putinovu posetu Beogradu, koja je protekla bez incidenata uz najveće mere opreza i bezbednosti. Dakle, imali smo prilike da vidimo da je to bila povelika delegacija koja je došla sa Putinom iz Rusije. Kako ocenjujete sastav te delegacije? Ona je pretežno bila ekonomska, čak i ministri koji su bili u sastavu delegacije su bili ekonomski ministri, ministar energetike, ministar infrastrukture. Isto tako i ministar za vanredne situacije koji je sticam okolnosti predsjednik Rusko-srpskog mješovitog ekonomskog komiteta. Kada je reč o političkom dijalogu, on je naravno između premijera i predsjednika danas bio vođen, ali on se nastavlja posetom ministra Sergeja Lavrova Beogradu za 2 do 3 nedelje, da bi u ovoj godini bio krunisan potpisivanjem strateškog sporazuma o saradnji između Ruske federacije i Srbije, koje će predsjednici Medvedev i Tadić potpisati u Moskvi u toku maja ili juna meseca ove godine. Tako da taj politički dijalog će biti vođen na nivou Ministarstva spoljnih poslova i predsjednika država, predsjednika Medvedeva i Tadića. Ovaj put je premijer Putin pre svega imao ekonomske teme. Prema što se vratimo na još nešto malo na političke teme, vas da pitam, dakle, kako je vama zvučalo to što dolaze, uglavnom su to bili direktori najvećih ruskih državnih kompanija? Mislim da je to bilo odlično, to je zaista vrh ekonomski Ruske federacije i pre svega važno je tu bio ministar energetike i ministar saobraćaja i na taj način se šalje jedna jako dobra poruka da su ključni projekti u energetici i pogotovo u železničkom saobraćaju kome je dat veliki značaj, naravno i tema turizma nije mogla da bude zaobiđena. Mislim da to daje izvanrednu osnovu za budući rad. Pa, da ne ponavljamo se, isto stvarno je vrh ruske privrede bio prisutan, državne privrede, i mi sada dobili smo svi poruku u kom pravcu treba da idemo dalje i kako da radimo. Da, ali
sad mene zanima prosto u takvom sastavu sa toliko ljudi koliko je moguće obaviti neki ozbiljan razgovor, koliko je to samo jedno kurtoazno ovo razmenjivanje, koliko je bitno i sedeti preko puta tih ljudi. Pa nije kurtoazno, zato što prvo juče uveče smo ih dočekali. Pa smo svi imali neke svoje goste. Ne znam, ja sam više bio sa ovima iz Gazproma, neko je bio sa ovima iz Gazprom njefta, neko je bio sa ministrima i tako dalje. Danas u toku dana imali ste različite formate sastanaka. Dok su predsjednici pričali teta tet, svi smo bili u zgradi Palate Federacije. Ja sam nekoliko časova uslovno razgovarao što sa generalnim direktorom Gazproma, što sa direktorom Gazprom njefta, pa su tu se priključivali neki naši ljudi. To otprilike tako tamo izgleda. I to je u stvari taj pravi reset i podsticaj, ali svi su ti ljudi na jednom mestu, pa se pokaže potreba da nekog drugog konsultujemo. Tako da ovo nije samo razgovor, sad mi čekamo da predsjednik Tadić i predsjednik Putin završe razgovor, nego svi komuniciramo između sebe na nekoliko, dakle, nivoa i to nisu ni u kom slučaju nikakvi kurtoazni razgovori. I ovo je u stvari pravi pogodak što su bili ljudi koji se neposredno bave izvršavanjem tih zadataka. Evo recimo za vreme ručka je podeljeno 5-6 ozbiljnih zadataka koje su dobili što ministri, što mi kao direktori i koje treba već naredne nedelje počinjemo da radimo na realizaciji tih stvari. Dakle, nije to baš tako, dobro je što to traje ceo dan i što se razgovara o različitim formatima i to sigurno daje rezultat, a svi nastavljamo iduće nedelje radimo na to. Gospodin Jeremiću, čuli smo izjave vezane za Kosovo i za Libiju i sad me zanima, su to vama, ono što smo čuli na preskonferenciji, su to bile očekivane izjave? Pa kada je reč o ruskoj politici prema Kosovu, ona je danas dobila novu potvrdu. Dakle, puna podrška stavovima Srbije, puna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje, očuvanju rezolucije 1244. Dakle, možemo u potpunosti da računamo na stav Rusije kada je reč o Kosovu. Danas smo razgovarali i o zahtevu Srbije da se pokrene istraga pred Ujedinjenim nacijama u vezi sa trgovinom organima. To je bila tema razgovora, baš ne... To je bila tema razgovora i premijer Putin je, kao što su i bila naša očekivanja, potvrdio da će Rusija u Savetu bezbednosti se snažno založiti za to da dođe do kreiranja adekvatnog mehanizma za istragu kada je reč o optužbama za trgovinu organima. Sljedeće je bilo pitanje vezano za Libiju. Nije verovatno baš sasvim slučajno što je ruski premijer 23. marta, dakle dan uoči godišnjice bombardovanja u Srbiji, dakle neki smatruju da to nije baš slučajno se dogodilo, da je bio slobodan datum taj i da izjava koju on da povodom bombardovanja Libije zvuči drugačije kad se da u Beogradu nego u Moskvi. Kako je vama zvučalo? Premijer Putin je bio vrlo eksplicitan na konferenciji za štampu da se ne mogu upoređivati te dve situacije. Međutim, kao što je rekao predsjednik Tadić, mi imamo jedno tragično iskustvo sa vazdušnim napadima i sa stradanjem civila. I mi smo zato danas zaista iskreno zabrinuti zbog toga što se u Libiji nastavlja da odvija nasilje. I ja verujem da velika većina građana Srbije danas gaji jedno duboko saosećanje sa prijateljskim narodom Libije. A vlada Srbije se zalaže za prekid svih borbenih dejstava i puno poštovanje rezolucije Saveta bezbednosti, tako da bi došlo do prekida ratnih razaranja i stradanja civila. I to je stav koji u potpunosti deli i vlada Ruske federacije. Znači, tu postoji visoki stepen slaganja sa Ruskom federacijom. Jedno još pitanje koje se danas pominjalo, to je pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju i da li to možda smeta Rusiji, odnosno kako Rusija gleda na to. Odgovor premijera Putina bilo je da Rusija nema problem sa time, ali sad to je moje pitanje, je li to smatrate da je to otvoren iskren odgovor ili to prosto se tako kaže kod domaćina? Apsolutno. Rusija podržava Srbiju u svim političkim prioritetima koje Srbija ima. Između ostalog, to je i evropski proces. Tako da ja očekujem da će blisko prijateljstvo i partnerstvo Rusije i Srbije, kao što je bilo i u prošlosti, nastaviti da traje i u godinama koje su pred nama, nezavisno od tempa evropskih procesa na Zapadnom Balkanu. Često se spominje to da bi Srbija u Evropskoj uniji bila, ako mogu tako da kažem, više od koristi Rusije. To stoji, gospodin Popović? Pa, sigurno da bi postojala ekonomska korist i za Srbiju, ako bi na neki način mogla da bude spona između Evropske unije i Rusije, ali
nije neophodno da se bude u Europskoj uniji da bi bila velika ekonomska korist od saradnje. Ono želeo bih da dodam da je gospodin Putin u Skupštini u susretu sa šefovima poslaničkih klubova rekao i da ako Srbija želi da uđe u NATO, to je njena odluka, ali da to verovatno ne bi bio prijateljski gest, jer ukoliko bi neko pritiskao Srbiju da mora da drži neke rakete koje su usmjerene na Rusiju, Rusija bi morala da usmeri te rakete ka Srbiji. Hteo je da da jednu izjavu da ulazak Srbije u NATO je sigurno i unutrašnja stvar Srbije, ali da to ne bi bio prijateljski gest prema Rusiji. A mislite li da bi nekome u NATO odgovaralo, ako zna za specijalne veze bliskost Srbije i Rusije, baš da stavlja rakete u Srbiju? Pa ja sam siguran da građani Srbije, pre svega na referendumu, ne bi bili za ulazak u NATO i ja bih ostavio to na tome. Gospodin Jeremiću? Danas nije bilo na razgovorima zvaničnim, nisam bio prisutan naravno u Narodnoj skupštini, ali na zvaničnim razgovorima danas nije bilo pomena. Niko nije govorio o toj temi, za tim naprosto nema potrebe. Vlada Srbije ima jasnu politiku striktne vojne neutralnosti koju niko nema nameru da revidira. Tako da je to jedna tema o kojoj danas nije bilo potrebe razgovarati između ruske i srpske delegacije. Pošto to zvuči kao jedno pitanje koje bi eventualno moglo da bude sporno, postoji li uopšte vi kao privrednici koji sarađujete puno sa Rusijom, da li vi primećujete, znači da li činjenica stoji da nema političkih prepreka nikakvih koje mogu da se pojave u saradnji sa nekim drugim zemljama? Mi ih ne vidimo u ovom trenutku, sigurno da ne mogu da treba da se pojave. Jeste ih ikad viđali, mislim, u prošlosti? Pa, prvo da kažemo, ovo što se tiče Evropske zajednice, Rusija ima najveći stepen saradnje ekonomske sa članicama Evropske zajednice. Premijer Rusije je doputovao i Sloveniji, koja je članica i Evropske zajednice i NATO-a i s kojom ima mnogo veći trgovinski obrt ili promet nego sa Srbijom. Tako da ne vidim, ne treba politizirati mnogo ovaj naš ekonomski deo. Ekonomski deo zavisi od nas samih i to, ja se zazlažem uvek, s obzirom da su ipak ovde 3 političara, ja sam jedini iz privrede, da privreda ima svoje i ekonomija ima svoja pravila, politika ima svoja pravila. Srbija sa Rusijom ima toliko dugotrajne i duboke odnose koji sežu mnogo daleko u prošlost istorijski. Tako da mislim da ovi kvalitetni politički odnosi samo doprinose dobroj situaciji, ali ni u kojoj meri nisu oni jedinstveni koji rešavaju. Ekonomija je to koja mora sama za sebe da se bori za svoje odnose. Šta? Pa ni Rusija ne planira da uđe u Evropsku uniju puškom, nego ulazi sa gasovodom, sa interesima, sa tržištem, sa finansijskim plasmanima. Znači, to ne... Ali ja moram da kažem da ne razumem ni vas kao ni neke vaše kolege, uopšte kod nas sredstva javnog informisanja. A otkud tako pitanje? Ako nešto odgovara Angeli Merkel, Sarkoziju, Berlusconiju, evo Mađarima, Bugarima ovde od nas. A što mi u stalno u Srbiji otvaramo to pitanje? Mi u stvari vrlo često u medijima... Na koje pitanje konkretno? Više na pitanje da li nam smeta saradnja s Rusijom da idemo u Evropsku uniju ili obrnuto. Pa ako oni sarađuju s Rusijom, ako oni nemaju taj problem, ako čak neke njihove firme žele dođu da rade u Rusiji, u Srbiji, da bi bolje plasirali nešto u Rusiju. A što mi stvarno otvaramo to pitanje naopako? Ali to pitanje ne otvaraju mediji, to pitanje otvaraju neki političari u Srbiji. Pustite vi političare, ali vi onda postavite njihovo pitanje. A zašto taj manjinske grupe stalno nameću nekakvu atmosferu odnosu na to pitanje? Ja to zaista ne razumem. Svi trče sada, evo, do juče nismo hteli da idemo u Kinu i ni u ovu nesretnu Libiju, dok nisu svi počeli da idu tamo, desilo se sad naravno što se desilo. A što mi bežemo sa tržišta? Meni to uopšte nije jasno. Dakle, mi moramo da pođemo od onoga od čega polaze sve normalne zemlje i svi normalni narodi, a mi smo sigurno takvi, od svojih interesa. Šta su naši interesi? I dokle možemo da izdržimo na fonu našeg interesa? Nije lako biti mala zemlja u nekada neprijateljskom okruženju. Sve velike zemlje imaju svoje posebne interese. Ne sviđa se svima što kroz Srbiju ide južni tok. Ne sviđa se svima što ćemo da gradimo gasne elektrane, o čemu smo danas takođe pričali. Ne sviđa se svima što imamo specijalne veze u ekonomskom smislu povlastica. Znate šta je naš problem u odnosima s Rusijom? Ne da li postoji taj sporazum, nego što mi nemamo robu odgovarajuće kvaliteta, količine, jel tako i cene? Jer to je način da vi uđete na probirljivo rusko tržište koje ima novca. Mi o tome treba da pričamo, a ne o tome da li će nekom evropskom činovniku iz Evropske komisije ili nekoj lobističkoj grupi u Srbiji smetati ti odnosi ili obrnuto.
Znači, naša magistrala, ako samo mogu još jednu političku rečenicu, pošto gospodin Grujić rekao sam političan, niko ne spori srpsku magistralu ka Europskoj uniji. I mi želimo da svoje društvo uredimo po tim pravilima. Ali ko nam brani da štitimo svoje interese? Mislim da je odlična rečenica koju je rekao danas predsjednika, to će vratno i gospodin Jeremić da potvrdi, šta je dobro za Srbiju, dobro i za Rusiju. Tako da je to ključna rečenica koja sve definiše i ja bi uopšte zaboravio više dalje. Ruski narod još jedanput ili ruska politika još jedanput nam kaže vi odlučite šta želite i ono što vi želite mi ćemo vas podržati. Nikakav nije problem. Ali došli smo do ovih spornih pitanja koji su vezani za ekonomiju. Ako smo konstatovali da političkih pitanja i prepreka zaista nema, da pogledamo sada kakav je obim saradnje Rusije i Srbije. Prilog je napravila moja koleginica Zorica Sinadinović. Srbija i Rusija godinama ekonomski sarađuju, ali je srpska strana uvek u crvenom. Iako sporazumom o slobodnoj trgovini skoro 96% domaće robe možemo da prodamo pod povlašćenim uslovima bez carine, tu pogodnost ne koristimo dovoljno. Samo četvrtinu uvoza prošle godine uspeli smo da pokrijemo izvozom. Ukupna robna razmena bila je 2,7 milijardi dolara, od čega je izvoz iz Srbije bio svega 541 milion. Od Rusa najviše kupujemo energente, a prodajemo im voće, povrće, podne obloge, lekove, akumulatore, gume. Mi na rusko tržište izvozimo onoliko koliko smo spremni u ovom trenutku. Znači, ukoliko bismo imali daleko više robe koja je spremna da ide i da imamo kontinuitet i kvalitet te robe koji je izuzetno značajan za rusko tržište, da možemo jeftino da snabdevamo to tržište, znači da možemo da budemo konkurentni, mi bismo plasirali više robe. U ovom trenutku mi imamo jedan značajan pozitivan trend u zadnjih godinu dana. Mi smo prošle godine povećali izvoz za 55%. Uvoz je rastao po daleko manjoj stopi, tako da se taj deficit smanjuje. Očekuje se da smanjenju tog deficita doprinese i proširenje spiska roba koje možemo da izvozimo po povlašćenim uslovima. Tu se pre svega misli na nameštaj za koji su Rusi i tekako zainteresovani. Povećanje izvoza rezultat je i napora da se ta roba plasira organizovano, preko velikih trgovinskih lanaca. Išli smo na direktne pregovore naših proizvođača sa trgovinskim lancima u Ruskoj federaciji i osnivanje raznih trgovačkih centara i trgovačkog doma poput trgovačkog doma u Kursku, koji za sada daje skromne rezultate, ali predstavlja model po kome i ruski partneri očekuju da češće nastupamo. Oni žele da imaju distributivne centre tamo na terenu da bi mogli da obezbede sigurnost snabdevanja i kontinuitet. Najavljeno je da bi Srbija mogla da investira u hemijsku i farmaceutsku industriju u Rusiji, a Rusi su do sada ovde doneli 1,4 milijarde dolara. Najveća ruska ulaganja u Srbiji su u energetski sektor. Skladište u Banatskom Dvoru je završeno, a tokom zime proveravana je njegova tehnička ispravnost. U NIS-u kažu da im je najvažnija obnova rafinerije Pančevo, kako bi proizvodili derivate evropskog kvaliteta. U modernizaciju je do sada uloženo 210 miliona evra. Ono što mi dalje možemo da očekujemo jeste ulazak još jedne snažne ruske banke na naše tržište, osiguravajućeg društva, i to će doneti određenu sigurnost mnogim drugim preduzećima, pre svega onim srednjim preduzećima koja vrlo konzervativno pristupaju srpskom tržištu. Ukoliko se započete energetske investicije završe, Srbija računa da će obezbediti sigurnost snabdevanja zemlje i gasom i naftom iz Rusije. Najviše koristi se očekuje od projekta Južni tok. Dakle, čuli smo da ekonomska saradnja, koliko god politička dobra, ekonomska bi mogla da bude mnogo bolja. Spominjano je danas da je moguća bolja saradnja u energetskom sektoru, saradnja u građevinarstvu, obnova železnice. Prvo da vas pitam, šta je od onoga što je rečeno danas za vas bilo najviše ohrabrujuće? Dakle, gde ste videli neku najveću šansu, pa onda da pričamo šta sve smeta da ta šansa iskoristi? Gospodin Grujić. Sva tri programa koje ste naveli su za nas vrlo interesantni, vrlo perspektivna, tako kažem. Energetika, da ne uzimam gospodinu Bajatoviću njegov deo, ali energetika stvarno ima jedan neverovatan potencijal u Srbiji, pogotovo sa dolaskom Južnog toka, pogotovo sa već ovim sporazumom koji imamo s NIS-om, sa našim položajem koji imamo, sa našim položajem da smo na granici Evropske zajednice i da možemo da mnoge stvari radimo mnogo fleksibilnije nego da smo u Evropskoj zajednici u ovom trenutku. Tako da je to jedan sektor za sebe. Što se tiče trgovinskog debalansa koji postoji među Srbije i Rusije, a znamo ga kakav je, mislim da je to u velikom delu naš domaći zadatak kako da se organizujemo i kako da napravimo sistem koji će pomoći malim i srednjim preduzećima iz Srbije da nađu svoje kupce u Rusiji. Ja sam to mnogo puta govorio. Što se tiče građevinskog sektora, to je isto
problem koji opet ima Srbija. Srbija mora da napravi centralnu građevinsku direkciju, tako da nazovem centralnu građevinsku firmu koja će biti u stanju da ugovara velike poslove kako na teritoriji Ruske federacije, tako na teritoriji celog bivšeg Sovjetskog saveza, jer posla ima. Gde bi država... Zašto mislite da je potrebno nastupiti tako jedinstveno? Zato što nijedna od pojedinačnih preduzeća u Srbiji danas nema ekonomski potencijal ili finansijski potencijal da obezbedi takozvane performance bond garancije i garancije za dobijene avanse. Ako su posao koji može da bude veličine 200, 300 ili 400 miliona, onda je to minimum stotinak miliona garancija koje treba to preduzeće da obezbedi da bi moglo da učestvuje. Vi znate u kakvom stanju su srpska građevinska industrija u ovom trenutku, da ne pričamo iz kojih razloga, i ni jedno preduzeće u Srbiji koje je ozbiljno i koje se bavi građevinarstvom nema šanse da obezbedi 40 miliona sa bankarskim sistemom i pravilima kako bankarski sistem nastupa u Srbiji. Železnica je bila pitanje, dakle, zašto se ne obnavlja železnica, postoje ruski krediti, šta tu možda sputava? Pa, ja bih samo završio još jednu stvar. Srpska železnica je naš problem opet kod nas, kod kuće. Mi moramo pripremiti projektnu dokumentaciju koja odgovara ruskim standardima da bi ruske firme, odnosno ruske banke, mogle da delaju, da naprave feasibility studiju i na osnovu te feasibility studije nam dodele te pare koje nas čekaju. Ja, koliko sam shvatio, danas je potvrđeno nedvosmisleno još jedan put da taj kredit nije uopšte pod sumnjom, da te pare su spremne za Srbiju i da Srbija mora da osvoji te pare. To je opet jedan od slučajeva koji smo mi slušali s vama i svaki dan čujemo da čak i pare Svetske banke ne možemo da osvojimo, a ne pare Rusije. Rusija ništa nije blaža od međunarodnih finansijskih institucija. Znači, ako vas dobro razumijem, vi ćete kažete da Rusija sa svoje strane, dakle, nam je otvorila ta vrata, ali da iz nekog razloga mi to prosto ne koristimo. Pa upravo je problem u tome. Znači, ja dosta radim, recimo, pregovarački proces zadnje 2 godine, doduše u oblasti energetike i sa ruskim kompanijama. Pa svejedno vam je da li pregovarate sa bilo kojom zapadnom kompanijom ili sa ruskom kompanijom. Nisu to oni Rusi o kojima smo mi nekad slušali. To su ljudi koji su školovani na Napolju, školovani na Lomonosovu, spremani za najbolje stvari. Rade po Fidiku, po pravilima EBRD-a, EIB-a, kako god hoćete. A zašto je problem sa vaše strane, gospodine Bajatoviću? Ako govorim figurativno, znači ne mislim da vas slično, ali ako kažem vi ste taj koji pregovara sa Rusima, znači vi predstavljate upravo one koji treba da iskoriste. Ja sam u gasnom sektoru svoj posao uradio, ali moramo da razumemo jednu stvar. Nama je Svetska banka odobrila 3 milijarde i nešto, pa smo angažovali svega 7%, čini mi se, zato što nismo imali gotove projekte. To što nemate projekte i što nemate odgovarajuće feasibility studije i što ne možete se uklopiti onu šemu po kojoj se danas u Evropi ili u Rusiji svejedno plasiraju pare, to je nešto o čemu mi moramo da razgovaramo između nas, a ne sa Rusima. Znači, 800 miliona imate raspoloživo ili imate projekte na osnovu kojih ćemo to mi danas da izvedemo. Imate kreditne linije i drugih zemalja, mi da govorimo o Rusiji. Zašto ih nismo zahvatili? Opet moramo da vidimo u što ulažemo, po kojim pravilima, sa kojim garancijama, ko će da izvodi te radove i slične stvari. Znači, mi tu malo objektivno gledano škripimo. I ako ste hteli da pitate gde postoji danas problem u saradnji s Rusijom, ali i nekim drugim zemljama ili drugim finansijskim institucijama, onda jeste to. Danas nije problem naći novac na tržištu. Ima ga čak, ja bih rekao, i viška i pod relativno povoljnim uslovima. I vlade subvencionišu privrede svojih zemalja, daju subvencionisane kredite sa manjim kamatnim stopama, ali se postavlja pitanje da li mi s onim što danas u Srbiji imamo od privrede i s onim što bi hteli da radimo, te kreditne linije možemo da zahvatimo. Današnji razgovori su potvrdili da je neophodno doneti strategiju ekonomske saradnje sa Rusijom, koja bi uključila u sebe mere, podsticaje, instrumente, ali najvažnije institucije za saradnju na povećanju izvoza u Rusku federaciju. Jedna od ključnih institucija, evo to govore i Grujić i Bajatović, je izvozna banka. Problem tih bankarskih garancija, koji je zaista ključni problem za nastup na ruskom tržištu, može da se reši preko izvozne banke. Izvozna banka bi bila mešovita, rusko-srpska, i kapital koji bi morao da bude oko 1 milijardu evra. I lično smatram da je od ovih 800 miliona evra koji će poći u projekte moglo i da se usmeri direktno u ovu izvoznu banku, pa da ona bude nosilac svih budućih ekonomskih projekata na izvozu srpskih proizvoda u Rusku federaciju. Složit će se svi verovatno da je glavni problem finansiranje, jer ruske kompanije koje rade kao i sve svetske kompanije traže performance bondove, traže bankarske garantije, ali također imaju rokove plaćanja od 60, čak do 180, nekada i do 360 dana.
to može da izdrži neka kompanija koja zaista ima odlične finansijske odnose sa bankama, a jedna takva mešovita rusko-srpska izvozna banka bi bila zamajac toga. I ako se setimo zlatnih 70. i 80. godina u saradnji sa Ruskom federacijom, tada smo imali svoju srpsku banku u Moskvi koja je finansirala najveći deo ovih projekata. Ali imam utisak kad slušam kako pričate o toj saradnji, da govorite samo o saradnji velikih firmi iz Srbije sa... To me zanima, da li je moguće uopšte da malo ili srednje preduzeće ostvari dobar rezultat u saradnji sa Rusijom? Pa danas u izvozu poljoprivrednih proizvoda uglavnom su to mala preduzeća sa 1, 2, 5 ili 10 zaposlenih, ali oni imaju problem finansiranja. Ključni, opet dolazimo do ključnog momenta. Dolazimo do sljedećeg problema ili do sljedeće konstatacije. Rusija je vrlo specifično tržište, gospodin Popović to zna kao ja i svi, znači to je tržište koje traži partnera sa druge strane koji ima ozbiljnost, veličinu, kontinuitet u snabdevanju, a to znači nemoguće je da naša mala preduzeća, koja po našim merama mala preduzeća, svako za sebe samostalno nastupa na teritoriji Rusije u prodaju robe. I to je još jedan od ovom pričom. Osim te izvozne banke, koje ja ne smatram da ona treba bude samo vezana za Rusiju. Srbiji treba generalno izvozna banka koja će pomagati i za zemlje Evropske zajednice, i za Ameriku, i za bilo gde, znači ne treba vezivati za Rusiju. Mora da postoji i firma koja će biti organizator celokupnog posla i koja će biti ta koja će pomoći malim proizvođačima da tu svoju kvalitetnu robu, ali u tim malim količinama, sabirajući ih sa mnogo mesta, napravi veliku količinu koja je interesantna ruskim kupcima i da im onda dostavi na pravi način. I to je taj način kako može da se pomogne, kako mi moramo da pomognemo našoj privredi da bi mogla da nastupa na teritoriji Ruske federacije. Mislim da je hitno potrebno vratiti zadrugarstvo, formirati zakon o zadrugarstvu kao strukturnu meru, ne samo banku, organizovati poljoprivredne proizvođače. Mi smo recimo sad revitalizovali PGT, Progress Grass Trading, koji je nekad radio, i recimo napravili smo jedan džentlmenski dogovor da nam ljudi iz Gazproma, znači mi iz Srbijagasa i jedna, da kažem, rusko-srpska postava, da probamo da reaktiviramo recimo izvoz semenarske robe koju smo ranije izvozili. Mi imamo jako dobre svetske institute kad je u pitanju proizvodnja semena i već smo potpisali za 2 mjeseca 14 miliona evra izvoza. Recimo, vrlo pragmatično se tu radi. Konditori mogu da idu. Recimo, mi nismo mogli da izvezemo sir, jer nismo mogli da postignemo mesečne količine koje su oni tražili, a imali smo kvalitet i imali smo cenu. Dakle, šta je ovdje suština? Mislim da ćemo se tu složiti svi. Znači, mi moramo da nađemo način da se organizujemo, da postignemo količinu, cenu i kvalitet, odnosno ko će time da se bavi. Još jednom stvar da vratimo, sigurno. Ja sam ubeđen da Ruska federacija neće imati ništa protiv da deo ovog trgovinskog debalansa koji ste vi pokazivali sad na ekranima, baš sam ga gledao, iskoristi taj deo parak sa svojim državnim snabdevanjem, takozvanim GOS-snabom ili drugim njihovim sistemima snabdevanja koji su državni, da iz Srbije povuče robu i smanji taj debalans. Da se vratimo nekad na te bilateralne odnosi koji su bile u stara vremena, gde bi se nekom vrstom bartera ili kompenzacije ili razmene roba mi mogli dođemo u poziciju da dodatnu količinu robe još možemo da plasiramo na teritoriji Ruske federacije. Da, ali kad pričate o tom izvozu u Rusiju, primećujem da li slučajno ili namerno svi govorite o poljoprivredi. Može li Srbija da izvezi u Rusiju nešto komplikovanije od jabuke? Apsolutno ne. Govorimo o svim vrstama roba. Ali činjeni se da poljoprivreda pravi najveći izvoz. Robe u građevinarstvu, elektromašinogradnja, metalski kompleks. Ali problem je što mi danas imamo lošu privredu u Srbiji. I teško je, kad mi ne možemo svoje probleme da rešimo, da to prodamo Rusima koji imaju izvanredno zahtevno tržište, gde konkurišu sve svetske firme. Ali jedan od načina eksporta u Rusiju i privlačenje ruskih firmi u Srbiju. Te firme koje bi ovdje investirale i postale vlasnici preduzeća u Srbiji bi sutra izvozile bez carina svoje proizvode na teritoriju Rusije. Također, mislim da treba što više da zainteresujemo kompanije iz Evropske unije koje bi proizvodeći ovdje izvozile bez carina u Evropsku uniju, naravno dodajući neki dodatnu vrednost tim proizvodima koji bi kao repromaterijali ulazili u Srbiju. Ali ponovit ću, opet smatram da je najvažnija strategija. Iz te strategije bi trebali da izađu mehanizmi, mere i institucije koje bi podržale taj izvoz. Lično ne verujem u te neke velike kompanije koje će da objedine sve. Mnogo više verujem u mnogo srednjih preduzeća koji bi uz dobru finansijsku podršku, desetine, stotine tih preduzeća mogli da nastupaju na ruskom tržištu. Još jedno tu pitanje imam, pominjano je građevinarstvo i pominjalo su dva velika događaja, Zimske olimpijske igre u Soči 2014. i 2018.
će biti svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji. Premijer Putin je rekao da očekuje da firme iz Srbije učestvuju u tom poslu tamo. Prvo, gospodine Grujiću, zašto Rusi imaju toliko poverenje u srpske građevinare? Pa, srpski građevinarstvo još uvek je dobar brend u Rusiji. Još uvek, kažem, znači to vučemo starog jugoslovenskog građevinarstva. Tako da tu postoji potencijal koji mi možemo iskoristiti. Mi, opet se vraćam, mi nemamo organizovanih srednjih, a ne slažem se gospodinom Popovićem, smatram da i dalje samo velike firme mogu da opstanu na ruskom tržištu, pogotovo u sektoru građevinarstva, to su oni koji nose i vuku sve ostale. Tako da mi nemamo te firme i kad budemo imali opet te firme takvog karaktera, nećemo imati problem da dobijemo poslove ni na zimskoj olimpijadi, ni na izgradnji stadiona. Ovo sve ostalo što se danas dešava, to je sporadično i u vrlo malom obimu. A mislite da i tu možda dođe do toga da imamo otvorena vrata ka Rusiji, da Rusi pozivaju da Srbija nema šta ponuditi? Apsolutno, apsolutno. Pa vi znate kakva je situacija uopšte na srpskom tržištu sa radnom snagom kojim imamo problem, a da ne pričamo o drugim stvarima. Znači, Srbija vrlo teško može da sama organizuje tako jednu veliku firmu. Da napravimo sad ovdje jednu kratku pauzu pa da nastavimo onda o tome kakve predrasude možda imamo o Rusiji. Dakle, ponovo smo u studiju, pričamo o odnosima Srbije i Rusije i sad se nekako postavlja pitanje da li ljudi u Srbiji imaju predrasude kad su Rusi u pitanju, da li se ovdje još uvijek veruje da se Rusija nalazi za nekakve gvozdene zavese? Gospodin Popović. Postoje ta verovanja u Srbiji. Rusija se promenila od 90. godine strahovito. Mislim da je prva promjena bila od 90. do 2000. Jedna ogromna promjena, ali koju nije pratio potpuno ekonomski razvoj. A pravi razvoj Rusija je doživjela posle dolaska Putina na vlast, posle 2000. godine, kada je potpuna jedna dezintegracija koja je do tada postojala, krenula ka integraciji u centar, a s druge strane ogroman ekonomski rast i u svim sferama ekonomije u Ruskoj federaciji, naravno i potpuno zapadni pristup svim oblastima ekonomije, način poslovanja. Rusi vrlo brzo uče i mislim da danas posluju apsolutno u svim sferama ekonomije na svetskim principima. A mislite li da imaju privrednici u Srbiji, a i obični ljudi tu pogrešnu sliku kako se sarađuje sa Rusijom? Pa mislim da većina privrednika danas apsolutno poznaje Rusku federaciju, česti su gosti na svim izložbama, sajmovima, videli su Moskvu, ruske kompanije dolaze svuda u Evropi i danas su prisutne i u Srbiji. Mislim da je ta slika kod privrednika izuzetno dobra. Kod nekih ljudi običnih koji možda nisu putovali, nisu videli, još uvijek postoje predrasude prema Rusiji, ali mislim da ovaj ekonomski prodor Rusije ka Evropi, pogotovo sa dolaskom NIS-a u Srbiju, početkom izgradnje Južnog toka, razbija te predrasude i mislim da imamo najboljeg mogućeg ekonomskog partnera u njihovom licu. A gospodine Jeremiću, mislite li da u političkom smislu se na Rusiju još uvek gleda i ispravno ili neispravno kao neki kontrateg, recimo Americi, ili kontrateg Evropskoj uniji? Da li tu postoje zablude oko toga kako Rusija politički danas funkcioniše u svetu? Pa kao prvo u Srbiji mislim da ako negde nema predrasuda prema Rusiji na teritoriji Evrope, to je onda u ovoj zemlji, pogotovo među građanima, među običnim građanima. Mislim da smo mi dva naroda koje vezuju decenije i vekovi, kulturne, ekonomske, svake druge bliskosti. Rusija je jedina zemlja koja nikada nije bila, jedina velika evropska zemlja koja nikada nije bila u ratu sa Srbijom. I ja verujem da kada je reč o predrasudama, to možda postoji samo kod nekih vrlo malih izolovanih delova političke elite. A kada je reč o ulozi Rusije u današnjem svetu, ona je danas jedan ravnopravni član zajednice G8, G20, danas se više u ovom turbulentnom i globalnom i vrlo brzo i dinamično rastućem svetu bilo koje bezbednosno ili političko pitanje ne može rešavati bez glasa Rusije. I tu ne mislim samo na Savet bezbednosti, gde je Rusija naravno naslednica Sovjetskog saveza kao zemlja koja ima pravo veta, već i u svim drugim sferama, uključujući i ekonomske. I mislim da je jedna snažna komparativna prednost Srbije
u odnosu na zemlje u regionu to što ima tu dugu tradiciju koja je danas potvrđena bliskosti i specijalnosti odnosa sa Ruskom federacijom. Sad, kad govorite o toj dugoj tradiciji, s jedne strane ta tradicija ima i ostvarena i kroz te sporazume bescarinske i specijalne veze, s druge strane težnja da se ide u Evropsku uniju. Može li Srbija, koja se nalazi, da kažemo, između te dve vatre, na obe vatre da se ogreje ili mora li uvek na obe vatre da se opeče? Gospodine Grujiću. Pa mi smo majstori da se opečemo, tako da to ne bi nam čudilo da uspemo se opečemo na jednoj drugoj vatri, ali ja ne vidim da tu postoji nekompatibilnost. Tu postoji izvanredna kompatibilnost, jer opet ću ponoviti ono što sam rekao na početku, Evropska zajednica je sa Rusijom nje najveći partner i strateški partner u svakom pogledu. Srbija ima te strateške odnose o kojima pričamo, tako da ne vidim razloga da mi, osim ako mi opet kažem, sa našim željom da uvek stvari dovedemo, imao je Črnomrdin odličnu izrazu, teli smo najbolje, uvek je pošlo ono išto kao i uvek u najgorem smeru. Nema razloga da ne iskoristimo taj trougao u kome se nalazimo i da iskoristimo sve prednosti saradnje sa jedne i sa druge strane. Gospodin Popović je već napomenuo, nameće se da evropska firma koja želi da proizvodi u Srbiji ima prednost za sve carinske stope koje bi ta roba imala ako dolazi iz Evropske zajednice. Znači, Ruska federacija nama dala 20% prednosti, ajde kažem u srednjem, naša roba košta jeftinije nego ta ista koja je iz Evropske zajednice, a Evropska zajednica je od nas udaljena 200 km, tako da... Pa da, ali šta onda smeta? Znači, sad kad govorite ovako, to je sa puno optimizma i prosto zvuči kao da samo treba ta jabuka da se ubere. Sve što smeta svim investitorima u ovoj zemlji, a to je nezavršenost formiranja sistema, ja se ne bi se ponavljao, onda odlazimo od ove osnovne teme, mi imamo unutrašnji problem koji nije ni politički, niti bilo kakav drugi, to je jedan tehnološki problem. Naš sistem nije tehnološki adaptiran tome da može da prihvati investitore koji žele da u kratkom i brzom vremenu investiraju svoje pare iz bilo kog razloga, da li će da investiraju da bi izvozili u Rusiju, da li bi izvozili u Evropsku zajednicu, da bi investirali, da bi radili na domaćem tržištu, svejedno investitori, svako ima svoju logiku. Mi nismo usavršili svoj sistem da on ima propulzivnost koja dozvoljava da investitori nesmetano rade na ovom tržištu. I to je taj problem. I onda kad čujete kako se ruski investitori žale na problemu Srbiju, to nije odnos prema ruskim investitorima, nego to odnos uopšte prema svima i to treba i njima objasniti. Ja se trudim uvek da tim razgovorima objasnim da to nikakav nije odnos Srba prema Rusima, jer i to se pojavljivalo u prethodnom periodu, da mi specijalno ne dozvoljavamo Rusima da se bave nekim biznisima u Srbiji, što nije tačno. Tako da mislim da je opet problem u nama. Ja sam uvek od toga da polazim od sebe, a ne tražim krivca na drugoj strani. Moramo kod kuće da sredimo, kad sredimo kod sebe kući, sve ove prednosti koje nam je politički sistem otvorio, tog trenutka će eksplodirati. Ali sad kad bih vas pitao za nešto konkretnije, znači gde bismo mogli bolje da sarađujemo, a ne sarađujemo bolje? Gospodine Bajatović. Vi ste sa Ruskom federacijom... Između Srbije i Rusije, ne samo u vezi gasa, pošto pretpostavljam da kad pričate da nekad odete u razgovor malo dalje od... Pa evo, ja ću vam reći jednu konkretnu stvar. Bio sam pre 2,5 meseca u Ruskoj trgovačkoj palati, tako zove, to je ekvivalent naše privredne komore kod gospodina Primakova, nama poznatijeg iz nekog drugog vremena. I recimo govorili smo o temi da napravimo neki fond od $100 miliona privatnog kapitala, što kod njih nije nikakva strašna cifra, koji bi ovde bio upotrebljen u kooperatskim odnosima, recimo kad je u pitanju ulaganje u poljoprivredu ili ne znam, dolazak do onih proizvoda koji mogu da završe na ruskom tržištu. Evo, tako izgleda poslovni razgovor. Nema čarobnog štapića, ljudi. To je sistem, to mora da se stvori, mora da se neguje, mora da se neguju odnosi, mora da se neguje kvalitet proizvoda, mora da se radi na to tržištu. Znači, niko ovde neće doći i da neko donese sad ovde, o tome smo već govorili, da donese 2 milijarde nekog novca i da pita gospoda, evo čega da ulažemo, mi bi imali problem sa tim. Znači, vi morate da znate šta hoćete. Ja nisam siguran da će to pomoći neka velika strategija o kojoj je govorio gospodin Popović, ali veliki broj preduzetnih ljudi, sistemski okvir, banka, šta hoćemo da proizvedemo, poznanstva koje imate u Rusiji, mi previđamo da bi mogla da postoje neka povlašćena pravila koja nisu samo zakonske prirode. Oni nas vole, mi smo pravoslavci, mi smo Sloveni, žele da nas prihvate, shvataju da smo pomalo u nevolji, žele da nam pomognu. Kako ćemo mi to da iskoristimo? To ne zavisi samo od Putina i od Tadića. To zavisi i od privrednika. To zavisi od toga kako ćemo mi, kakav sistem imamo kreiran, o čemu je govorio gospodin Grujić. Nema čarobnog štapića. Dakle, mi moramo da pogledamo gde mi imamo
gde mi imamo problem. Vi vidite neke, recimo, konkretne stvari kad razgovarate sa Rusima ili kad odete tamo, ili vidite nešto konkretno gde bi Srbija mogla da se uključi, a recimo ne uključuje se iz nekog razloga? U Rusiji? Da. Pa o tome je govorio gospodin Grujić, da imamo problem u građevinarstvu. Ja vam kažem šta je problem, recimo, sa poljoprivrednim proizvodima, da se time bavi u poslednje vreme. Cena, kvalitet, količina. Nemamo nove tehnologije, niti možemo da ih imamo, da sad mi njima prodamo neke posebno nove tehnologije. Ali oni mogu da dođu ovde i da deo tih proizvoda za svoje potrebe, ne samo u oblasti poljoprivrede, nego u oblasti investicija, šta znam, možda možemo da im izvozimo, ne znam, evo Jastrebac je proizvodio pumpe, hajde da napravimo digitalno upravljanje tim pumpama pa da to vraćamo u Rusiju. Šta je problem pumpi u Jastrepsu? Što mi imamo odlične pumpe, odlične elektromotore, ali sistem upravljanja nije numerički, nije digitalni, to više nikome ne možete da prodate u Evropi. Imamo takođe loše strukturirane u privredu. Nama je 17% u GDP-u, čini mi se, industrijski proizvod. Sve ostalo su neki drugi segmenti. Znači, da biste se vi pojavili na jednom tako velikom tržištu, vi morate da izađete sa nekom ponudom. Ima mnogo segmenata. Ja opet kažem, ne treba, nek mašta srpskih i ruskih preduzetnika je neograničena. Ja sam, znate kako, družite se, podoćete u kontakt sa ljudima bilo gde, do toga da su bilo jedno vreme veliko otkrovljene za ruske tekstilce i ljude koji se bave obućom, da je moguće razmestiti u Srbiji narudžbine tekstila i obuće po vrlo povoljnim cenama, čak za njih lagodnije, jednostavnije nego iz Kine. Transportni putevi, razgovori, nema jezičke barijere. Mi nijednu od tih stvari koje nam je priroda dala ne koristimo ili malo koristimo i onda na moje pitanje šta se desilo, onda naletano ono naše klasično. Neko ih je prevario, neko im je uzeo pare, neko je uzeo avans, nije isporučio robu. To su neke stvari koje mi ovde kao društvo moramo da dovedemo nivo. Ono što je gospodin Popović počeo da priča, ta transformacija ruskog morala u biznisu u periodu od 90. do 98. ili 2000. Svedno je doživjela dramatičnu promenu. Znači, ja moram reći da mi verovatno sa 95% firme s kojima radimo u Rusiji, koji su naši dobavljači i koji s nama radimo bez ikakvih garancija i bilo čega. Znači, ne razmišljate o tome da će neko da vas prevari za bilo koji avans koji ste pustili ili oni da razmišljaju ako su nam isporučili robu da ćemo ih prevariti. U Srbiji vi sami znate kakva je atmosfera i da se gleda sa 4 oči kome ćeš pustiti 1 dinar, a ne neke veće cifre. Tako da to je ta razlika koju opet naši imaju predrasud, ne shvataju da kad napraviš odnos sa ruskim partnerom, pa on je spreman da ti pušta ogromne cifre bez ikakvih preduslova, bez garancija. Kad imaš problem, možda mu se obratiš da ti treba više para. Kad on ima problem, on će tebi obratiti, ali to su totalno drugi odnosi. Pa evo, sve što je govorio i gospodin Grujić, slažem se potpuno. Ovo što je govorio gospodin Bajatović, ja bih ipak rekao dokaz da nam baš treba strategija. Strategija je početak svega, ali pre svega moramo da uradimo jednu reindustrializaciju u Srbiji. Da budemo snažni, jaki, da imamo dobru industriju koja može da izvozi. Jer ne može loša industrija da izvozi. Ali postoji neke zakonitosti u procesima izvoza. U bliskoj saradnji između Rusije i Srbije. Prvo dođu velike kompanije. Evo došao je Gazprom nafta u Nis, kreće južni tok. Prvo dolaze uvijek velike kompanije. Onda dolaze banke i osiguravajuća društva i to je sad sljedeća faza. Vidjet ćete u sljedeće 2-3 godine doći će 1 ili 2 banke, verovatno 1 osiguravajuće društvo i onda kreće mali i srednji biznis koji prati ove velike kompanije. To su zakonitosti i ja sam siguran da će se u narednim godinama to ostvariti, ali preduslov je reindustrializacija u Srbiji. Samo bih dodao još nešto, ja sam slažem i sa jednim i sa drugim. Mi imamo dovoljno strategija, a imamo malo onih koji hoće da rade. Tako da, mislim, strategija je u redu, na kraju dana mi ipak svi moramo počnemo da radimo. To je naš najveći problem. To jeste taj korak koji nama fale. Evo, gospodin Popović je govorio što upravo mi radimo u Srbijagasu. Evo, formirali smo SOGAZ, zajedničku osiguravajuću kuću između Gazproma i Srbijagasa. I onda me u Srbiji pitaju, a šta će to nama? Kaže, što dolazi ruski kapital? Pa da li mi imamo pravo da deo profita koji se ostvaruje na osnovu prodaje energenata na srpskom tržištu ostane srpskoj kompaniji u suvlasničkom odnosu? Šta će na Gazprom banka? Pa da diversifikujemo rizike, da deo kapitala i deo profita takođe ostaje domaćoj privredi. I to je tačno, to je sledeći korak. Zato i radimo na dolasku u ovoj fazi, ono što se radi u Srbijagasu, SOGAZ osiguranje će biti formirano, dobili smo rešenje vlade, Antimonopolska komisija će ovih dana da završi posao i za, ne znam, 15, 20 dana ili mesec dana imat ćemo zajedničku osiguravajuću kuću. Ako dođe Gazprom banka, šta će biti spremna da finansira? Sektor energetike sigurno.
Pa i druge sektore. Pa naravno i druge sektore. A upravo će se odnositi, znači neće oni raditi sa stanovništvom više od onoga što im zakon nalaže. Ali šta će finansirati u Srbiji? Ovde banke rade sa veoma velikim profitima. A mi imamo nekoliko jednostavnih stvari. Država mora da nađe 400-500 miliona evra jer je ona najveći poslodavac da blokiramo privredne tokove. Moramo da nateramo deo komercijalnih banaka da deo kredita daju kao razvojne kredite, makar im smanjili recimo obaveznu rezervu i slične stvari. Moramo da formiramo razvojnu banku, moramo da formiramo agrarnu banku, moramo da formiramo agrarni budžet. To je taj sistemski okvir. Da biste vi napravili jednu celinu koja može da funkcioniše i u koju neko veruje, koju mi u našoj državi moramo da izgradimo. To ne može za jedan dan. To je proces. Da biste formirali razvojnu banku, država mora da ima višak novca. Mi u budžetu imamo manjak novca. Moramo da imamo gde ćemo da nađemo taj novac. Mi imamo duševne razvojne fondove, tu smo uradili, da kažem, dosta, ali nisam siguran da tu postalo I kad sve to završite, onda ne dolazi samo ruski kapital, onda je sav kapital, onda ste vi mesto koje koristi drugi za prednosti koje vam je Ruska federacija dala i sistem je počeo da se kreće. Pre nego što vas pustim, moram još jedno pitanje da vas pitam, a to je, pominjana je kulturna saradnja kao važna stvar u odnosima Srbije i Rusije. Imate li utisak kao ljudi koji često odlaze u Rusiju da postoji prosto da ljudi u Srbiji slabo znaju modernu rusku kulturu i obrnuto da ljudi u Rusiji slabo znaju o tome šta je moderno u srpskoj kulturi danas? Ja sam reći jedne stvari koja je za mene ovako vrlo interesantna, verovatno je gospodin Popović primetio, mi to se krećemo tim krugovima. Neverovatno je u poslednje 2 do 3 godine koliko je popularnost porasla srpskim od pevača, grupa, znači Kusturica, Bregović, što su kultne ličnosti u Rusiji, to je neverovatno kakvu popularnost imaju i koliko su učinili za taj rusko-srpski kulturni deo. Tako da sve više i više nekih srpskih brendova iz kulture postaju vrlo popularni u Rusiji i oni ih sve više i više uvažavaju. Kao što smo rekli, to je vreme neophodno za sve. Isto, s druge strane, mislim da postoje neverovatno kvalitetne ruske i produkcije i knjige i sve ostalo koje bi mogle da nađu svoje mesto na ovom tržištu, a niko ih, nažalost, se ne zanima u ovom trenutku njima. Hoćete kažete da se više... Ja mislim da je kulturna saradnja ipak izvanredna decenijama, stotinama godina. Odrasli smo svi na ruskoj literaturi i mislim da to niko ne može da oduzme. Danas u Srbiji ima preko 70 društava rusko-srpskog prijateljstva koji zaista šire na veliki način ovu kulturu srpsku u Rusiji. Jako mnogo ruskih kulturnih radnika je stalno prisutno u Srbiji. Naravno, to bi moglo biti mnogo veće. Sada želim da istaknem ovo društvo rusko-srpskog prijateljstva i sad ovu organizaciju od 60-70 društva koje su se ujedinila, koji su stvarno jedna odlična osnova za nastavak te saradnje. Ali mislite ja bih se vratio samo na biznis deo koji nas muči, koji se bavimo biznisom i dalje ljudi koji govore ruski jezik su manjina u Srbiji. Srbi moraju da razumeju da kao mali narod moraju da govore više jezika i apsolutno ja razumem prioritetno je znati govoriti engleski jezik, ali mislim bez znanja ruskog jezika bilo koji mladi stručnjak ne treba da računa da će imati veliku perspektivu. Suviše ograničen. Sa znanjem ruskog i engleskog jezika on postaje interesantan ne samo svojoj zemlji, on postaje igračko interesantan svim firmama u Evropskoj zajednici. Tako da mislim da je to mnogo važna stvar da propagiramo učenje jezika. Koliko je Rusija ekonomski prisutna, evo ja vam kažem, dosta putujemo, pretpostavljam i kolege. Teško ćete danas naći neki ozbiljni restoran bilo gde u Evropskoj uniji, a da nema meni, ne znam, na engleskom, nemačkom i francuskom, a da nije tu i ruski jezik. Ili da u polovini hotela najboljih u svetu vas nesretne Rus ili Ruskinja koji govore savršeno ruski jezik koji će vam objasniti sve što treba. Da. Hvala vam na ovome, gospodine Jeremiću. Moram za kraj da vas pitam, pričali smo o političkim i ekonomskim odnosima u Rusiji, nekako najmanje smo pričali o političkim, najmanje ste imali reči, jeste li zadovoljni sa time? Pa drago mi je što smo i danas na sastancima, a i ovde u emisiji najmanje vremena proveli razgovarajući o politici, jer zaista kada je reč o politici između Rusije i Srbije nema nikakvih ni prepreka, ni problema, samo smo potvrdili naše stavove, osnažili uzajemnu podršku i razumevanje. Imamo konkretan put kojim se krećemo, na tom putu imamo punu podršku Ruske federacije u svim aspektima, tako da dalje od toga kolege su bile mnogo pozvanije da govore. Tu postoji potencijal koji još uvek nije iskorišten. Za rešavanje problema, tako? Za rešavanje ekonomskih problema. Kada je reč o političkim odnosima Rusije i Srbije, ja verujem da oni su sada izvanredni. Oni su bili izvanredni i u prošlosti.
oni će biti izvanredni u budućnosti bez obzira ko ovdje bio na vlasti. To je jedna od konstanti u rusko-srpskim odnosima, taj visok stepen političkog razumevanja i mislim da je zbog toga današnji dan bio uglavnom posvećen ekonomskim temama, jer zaista u ovom teškom svetu i ovom teškom vremenu, pre svega ekonomski teškom vremenu u kome se nalazimo, pravo je štete ne iskoristiti taj ogroman potencijal koji gaji rusko-srpski specijalni odnos na ekonomskom planu. Hvala vam puno na učešću u večerašnjoj emisiji. Poštovani gledalci, želim vam prijatno veče uz program RTS.